Hello, Mundinom, that's for me. I hozo se chule subscriber hozo se na bon chu chung se bin ke pa ये भी thu kai हमसे है se. हम Dunia i topic दो du तीन chu चार vo chu पाँच छः thu सात hin ka नौ training ball हाँ na a अब ये vo cha ये ri ये कौन सा इसका ब्रीड ho है? ai lo le ये vo cha नैनवे kul का ai है lo le vo cha ये कौन सी है ये video ब्रीड है? neo khat na नैनवे ve का hite. ये भी वही सेम है अच्छा सेम दोनों है। सेम ब्रीड है। इसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ये कितने दिन का ओल्ड है ये बच्चा? बच्चा अच्छा ये नहीं है, मतलब अभी आ गया अभी से है ना 4 दिन का। तो थोड़ा सा सही है। ये इसमें 75% मिक्स और करके वो नहीं, ये कौन सा breed है ये? मिक्स किया हुआ है। ये मिक्स भी है। वही है, ये भी क्रॉस किया हुआ है। अच्छा सब ये पैकेट जो है बच्चे वाला है। Dunia topic i ho lim diu chu hi chi hi a hi so pinu a ko na question ke ball chu hi le. Ken ka sei nom chu ka bo cha bu adu pon ipidam doi ki pile phading ham nei se pi o tin a hi ipi hile hi chi chung thu chu sei diu a hin ke hi specialist a hi lo le veterinary ho chu ka hi de pon hi zong le keima experience dung zu ya chule keima training phe ho a ka zaw na ho a ka het kham khama khen share ding a hi ipi hile akchai na chan gei anangai phodo hete dunia e topic uchu budu lo na dam doi chu hin ipi hile a reason ibidinga bo cha chun bu chu adu lo ham a specific ta bo cha chu I tabanga ham I tabang ham ipiti ham ti chu khe pon ipi hile abudu lo na chu azi umte ding a hi ama sa pena abudu lo na azi ama sa pen chu ga vele hen a ho le bo cha chu dammo zi zong hi mai te hi dammo mai the he na a hi lo le an ne hoi lo zong hi mai the hi a hi lo le tuinen tui ho hoi lo zong hi mai the hi a hi lo le a na akul ki khel a hi lo le ki su lo zong hi mai the a hi adang dang zong abudu lo na chu adang dang zong te ding e a hin la a hlang pi a I jo thum chu damo zi a hi lo le an ne ki su lo hoi lo zi a hi lo le a na ho a ki khel na ai lo akul ho ki su lo zi zong hi mai the a hlang pi a cho thum chu e ding e hin jo thum chu focus o te tunia din na isei ma bangwin ama sa pe na din adam mo zi melo le ve shi zi in ane bia hote vo cha chu anat ting le apa pen ta awang chu ganja doctor ho ai lo le veterinary ho ivet sa le awang chu ke gel danin hoi pending pa pending a hi veterinary hon ganja ai lo le vo cha chu ve leo ep antibiotic pi the ham ai lo le asunga hut ve ham lung ve ham ai le ivermectin api mai theo ai lo le vitamin ho complex b complex ho ai lo vitamin ja chum chum ho nutrient ho api theo hi apa pen ta wang chu vo cha wa ho ding a dinga pa pen ta wang chu hi le vo cha chu adam moi iti ting le mun chu ma ai lo tu ma khen do ding chu pa pen ta hi ting le vo cha hi ave si ai lo lan nat bai kila hi ze in vo cha hi dep thim ai lo le sin thep anga ye te ka nan nangman khul na chi ai lo le bazar na kai na ho a ai lo le mun chum chu ma na wa le na ho a hi che vo chan nat ho jong hi bai the na na pu lu the hi ichi vo chan nan ho hoi do theina dinga chu mi khul chi ho a hin ai lo le mun chum chu ma ho ong ho jong mal jin ho jong ai lo le hing lo kom ho jong a hi thei chana vo cha ho hi mo tham tham sa lo ding akul vel ho dong mo wa le sa lo ding juteng jong le mo vet vet sa lo ding a hi thei chana vo an piding a hin vo kul tham vo kul sunga lu ding ho a hin khot le keng ho phatata ki sil theng anga ye chuting zong le eima zong bu si khusi ho iveya ichit zong le eima na ho zong ichi flu ho chu ngan cha hon ai lo vo cha ho chun bailam thena kila theo hi izia chu vo cha iwa apa teng ai lo le vo no iwa apa teng le vaccine I bol le hi chu phapen ta hin aphat che ke chui pham ti le vo nan ho hong ki pat ai lo le flu ho swine flu ho ai lo le vo nan ho alan teng le ki ven them ding chu apa pen ta hi dunia iseidiu ani channa chu a hi le vo cha in an adu lo na ai lo budu abu adu lo na azi ni na chui pham ti le an ne le ai lo le atui don ho ki su lo theng lo ham ai lo le hoi lo ham hi khat zong hi ding a hi
an ne ke su lo atui don ke su lo ze a wo cha chun bu du bu an ne nom lo hi ta le nangin an ne ai lo le an chu wo an chu za chum ai lo le adang na bol pia an pi jing the hi lo jong le an hoi dom khat na pi jing the hi lo le vitamin hlom ham na a lo le nutrient hlom ham hi cho chu nangin a supplement no chu nang man na pi ding hi te kanan mi him zong budu lo ting le vitamin B complex ho pi bang banga he bo cha ho zong vitamin ho multi nutrient ho ai lo le vitamin B complex ho pi jing the hi tunia topika athum channa ibola ai lo le ipizia bo cha chun bu ne nom lo ham ti chu ana ve kilutin athum channa dinga ise nom chu ile ama bo cha chu a omna ki khel ham ai lo le akul ki su lo ham ai lo le agina ki su lo ham ai lo le a omna chu ki hin do ai lo le aloi le pai hola akuna ki chon do a uma ham na lungel mihim tabang banga gancha jo hin nei khat hi zia chu lungel ki su lo ham alo le ipg ham khana chu om na ho ki khel zia chu itia chu ama jo abuni num lo na lama en mano jong sei theilo hi alang pia vo chawa hon i he di o hin vo cha khat iwa to vo cha tamta iwa khom ho hi vo cha tamta ni le thum ho lilenga ho iwa khom ho hi an ne chu win ha win khat iwa ho wang hi atha samje ve an ne na thasi na ane ve ti chu vo chawa hon e experience dung zuwa het so ke du ta san om me epi le vo cha in an adulo na zi jong thildang tampi omin te hi jong le tunia isei tu pi pen tau chum thum chu ilung sungwa ichinwa elo le I het wa hi ale jo chu action ila a zen dama hi ale vo cha chu acham le hila bu hinduin tin acham le le hung thawin tin hung khang tan te ipi le tunia I het naw I lo le het kham khama khan share hin ka sei hil zong umai the hi umding a hi ka sei wal zong umding a hi ipi le kai het na kham khama I phat chum pi du ham tia chu ne khot khan se hi epi hele angai ho zo si chunga ki pa thu kain sein chuteng jong le head be nom ne ya muchi to kisai hen lang ganja a to kisai hi jong le do nom om kit jong le welcome khai jinge ka ke pa e chen tan che